Saluti e ben agattausu in nosa in curso su Gazzettino Sardu in sardo dei canali 40 Bieusu Itacuntesseri o in D 6 de su mesi de Dogna Santu 2018. Sa Martinica dessa droga torrara a pistighingiais eroina, isfainansa dessa guardia de finanza de gustadiri passaras antiposta sa corra 4 personas e tenturadu 1,5 kg de eroina. Un omini dessa campagna firmau diretto commenti a risbarcau in Casteddu e satrus 3 sardus tottus dessa provincia de Casteddu. Is guardias antisurigau su campanu degando estilompiu vinas a cari attobiau is atrus malidentus in su sartu de Maracalagonis, a onde si funt arriconaus a palas de unu fabricus de roccau, e inia su campano a ricominzau a scardancai sedilisi de sa vettura, e noi vi era cuara seloina pod intregai a is atrus stresi. Aici divuti stupaus is omenis de sa guardia de finanza che ant atturau is quattrus. I martinicheris moi vunt in avettu de su processo sa droga iarai vattu prus o mancus in cascio de 180.000 de euros. Giovanus e scola un osservatorio pro su disagiu, appustisi dei savolotus e violenzias de gustadirisi vassaras a minisi scolas de Sardigna, sa prefetta de Casteddu Romilda Taffuri, ari attobiau su comitau provinciali vos ordini e sa seguresa in parisi con is carabinieri, polizia, sa presidenta po su tribunale dei minoris, su direttori de s'ufficio scolastico regionali, su garanti, post infanzia, s'adolescenza e i sindicus de Carbone e Senorbi. Su coro de sa chistioni est agattai in maneras pro sincarai a su disagio sociali de spicciocus apparadu a prus e prus da is accuntessis de cussus tempus. Sa punna est gussa de pesai un osservatorio che trasini riparis i famillas e i giovunus e tottu picciocus che s'aggiudant a parisi, proita che esti pru facili comunicai intra vedalisi. In is attobius ant arregionau finas de si sport contras de vattus malus postressiai sa vida de spicciocheddus dais ambientis periculosus. Torrau a gattai somminis perdiu a Cordolinus. Paolo Santoni, su ziu de 76 annos de Casteddu isperdiu da dis immensus artum de is cannoneris oru a Domus de Maria, esti torrau a domu danti agattau i volontarius a sa circa, chi danti intregau direttus a is carabinieris de si stazioni de sa vida. Sommini, circadori de Cordolinus, iara ampuau a monti, in parisi con is amigus, chi facciora suna de dua disi a oi, dianta perdiu e non duborianta agattai prusu. Dua dirisi de circa che anta fainau is pompierisi, un'isquadra de su soccorso alpino, gruppus speleologicus e scanisi molecularis. Su sartu in estivatu de padenti graccau e de canalisi arrespinosus e insanzus esti facili mera a stramancai. Acqua mala in cadeseda sa popolazione soffriri strobus possa arrezza dess'acqua de di ora non fari ad abbuffai. Duboni riniscritto un'ordinanza de su sindicu puru e pallebiai su disagio a Banoa ha riposto a disponimento uno servizio autobotte pro si sprazzinai s'acqua. Sa vettura de s'acqua araturai oi, crasi, saburu, 17 e l'unisi 19 de su mesi de Dogna Santu, oru, a sul lungomare Cristoforo Colombo. Esti una misura pigara appustisi de isavveraras a cumprias da essas lesetti, chi ha riagattau s'alluminio in s'acqua, 3 vortas a imprusu de sughi sallei di vermitiri. Su sindicu Vigo invitara sa gente a guantai pazienziosa fino a saccandu s'asle no ara comunicai sa capu de su problema. Eventus o in giro, crasi, saburu 17 de su mesi de Ogna Santu, andare in scena che su Teatro Centrali de Carbonia, poetici scavi de Claudio Pozzani, poeta e scrittori de Genova. Una lettura che appararà un viaggio in is poesias intre is minas e intre des personas, un iscavu dessa condizioni esistenziali de zatturai a terra che metafora dessa vita. Grazie a Poscioverai Noas a si sagrara, si torrausa intendi sempre noi in canali 40. Adios.